بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوانا ازیرو جوارا حکایه کی بسا بیجی موسا خوش درسه کتی دایه دبی ده زمانه کی دا پادشاه کی هبیه پر خوستیه که خوجه خزر ببینه tabi خوجه خزر ancak او خو نشانی مروا بده مرو چقا بخوازه جی من نکاره ببینانی که او بخوازه او کاره مرو ببینه او کاره خو نشانی مروا بده ایجا وکا ایرو اف فیسبوک و واتساپ و اشترا به تیک توک و فلان بیوانت نبونه و چاخه چند هب انسانا دف خستن استیوان گوپال دانوان دفع خستن گوتنه هی گلی ملت امر پادشاه اوه وسایده گازی کرنه ایجاد به ملت به نوا کلان و سوقاق کتنه نوا چارشیا کتنه گوتنه امر پادشاه کی که کاربه خوجه خزر نیشانی پادشاه بده پادشاه مکافات کی مزن ایجا دبی از خوجه خزر نشانی پادشاه بدم tabi dibin ba padişah kefayeti padişah ve deka nişani mi bide dibe padişahı min tahqa merak ki eviya خوجه خزر ama usa tibu xazi naye şertê min hene eger ku şertê bînî cî ez خوجه خزر nişanî te bidim ha eger ku şertê min neyî cî adê xatirê te ez vadiçim padişah dibe şertê te çi ne şertê xwe ji min re bêje dibe şertê min ev e tê di seraya xwe da odekî bidî min odekî wisa xweşik tiraxî wisa xweşik weka a sultana wisa o tê xizmetçîkî deynî ber derê min min çi xwest gere xizmetçî ji min re bîne xwarin wesaîre di doşevê ez ji rabim ji xewim ji goş ji min re goştî birinc bîne gere bîne daxwaziyam ev e çil roj roja çil û yekî ez خوجه خزر nişanî te padişah dibe pekî min çil rojî xizmeta te kir min xizmetçîkî da ber derê te her tiştêk te xwest xwarin û vexwarin û meyve û fêkî mişter anî o roja çil û yekî ku te خوجه خزر nişanê min neda ê dibe şiva ez ber destê te me û ez serayê te da me dervano beçî hene tu mi serjê dikî mi dad leqînim îdam çewa dikî tu zanî padişah dibe la rast e xebera te ê dibe temam ev însan dibe padişahê min îro şiva biye nîvroj derbas biye wan ê were ma îro hesab nabe ji sibê da tê destpêkî çil ro padişah dibe temam padişah odekî wisa xweşik radixe wanî li gora ku dixwaze o wî dixe wî odê ji dêlva xulamekî va xizmetçîkî va deh xizmetçî datîne ber derî lawa dibe binê 24 saet gere hûn yanî yek ji we razê jî êdine gere hûşyar bin wallahî ku vê însanê bi şev jî rabe tişkî bixwaze ku her du razay bin ez ê serê wê her dejî bi şev yek ji we razên êdine biraşiya me bi nobet rabin razê wan de ber derî o padişah roja dijmêrê yek û pênc û deh û bîst û sî kingê dibe gidî ku bive çil roja çil û yekî ez خوجه خزر bibînim neyse çil rot qede yo padişah miraqê da dibe sibê ew ê ev însan ew خوجه خزر nişanê min bide kasê خوجه خزر bibînim yekî çawa wê ji min re çi bêje neyse bi çi kulî alî padişah eger şewa paşiyê razê ranazê dibe sibê gazî wezîra dibe zû hevnî bînin zû hevnî bînin diçin wî tînin padişah dibe deka min şertê xwe anî cî va çil ro te çi xwest hatin cî tikê masîkî hebû dibe naxî ez destê xwe derim ser wîzanê xwe tikê masî nema ê dibe kaça tu jî soza bîne cî خوجه خزر nişanî bi însanî dibe padişahê min ez çi bêjim wallahî ez خوجه خزر nikarim nişanî te bidim sebebê ku min vî îşê kir jî bi xwedê ez hatime vî emrî min emrê xwe da têrxwarin nedîtiye min emrê xwe da têr nexwariye min emrê xwe da tiştekî xweşik nexwariye meyvekî pak min nexwariye xwarinkî germ xweşik min nexwariye
مگوش خوز اختیارم بلکه حتی چروجا از بمرم قن اما پاشی امری خو استر نان و گوشت و برنج و ام بجم میوه کو و بلگانه از وانش خراب بخم و قرآن دیگم اما جام ابیه پادشاه به پکی سر چاوار امایت ابو تعیب فدی نکرد تب چه اماجی تش خدای نترسیای و تجمجی نترسیای در ابو فی اوینانی سرمن والله به پادشاه مسئله چیه باشتر بجم فیا وای بیه مگو بلکی روزا چلو یکی اما خوجه خزر لهوارا من وره یعنی از برچی ما بلنگازم مگو بلکی خوجه خزر لهوارا من وره به اماجه چکر والله پادشاه به والله عادت کی من هیه خود چهار وزیر من هنه خود زانا گازی هر چهار وزیر بکم امی بیجن برا ملت جیوره توپ بول میدانه و برا هر چهار وزیرات حقیقت دا چه قرار دان امی وی جزایش ترا بنفسینن خود از بیوان وزیر قرار کنادم اید به تمام باشه ملت توپ دبه هر چهار وزیر تین پادشاه جوان پرسه دبه گلی وزیر آوا فی انسانی ونزان آوا آوان سرم چل روز her kulü eşeği goymun anıcı kaca undu ben çe vaziri avuldu paşayı maşku cezayı belli makine hevcek emek bugün de cezayı çe dibe cezayı emedesi giredin o emi pivici haş giredin o mi babacan fırne brad fırne da şöyle kudibe nava viyada qatta dibe ha dile oda tabi xabana da dibe fırne mi babin fırne biçim çe yani dibe paşa yek dinava وی ملت دا دبی هر تشت چه سر اصلی خو پادشاه جیت پرسه دبی ته چه دبی جیت دبی نه تشکی نه بعدم هر تشت چه سر اصلی خو یعنی پادشاه الوزیر دیدی بدگره دبی جزایوی چه دبی پاشای ما جزایوی چه ما جزایوی خو بیلیه دبی میبینه سری وی جکن پیشک ما سری وی جکن امی گوشتی وصله بکن tamam o امی گوشتی وی هر سوقاقی که اینکی گوشتی وی دین میاز کن بجن ویا وی خطا کیره پاشا وی آنیه سری وی ابرا گوشتی لوان دارم اینه کوچک مش گوشتی بخون کس قنه نیر به جزا کی خطا کی واب که ویا ناوایت خطا یاد به یک دو وام فرنه یک دو سری وی کن واب کن وی انسانی دیساد به ارتش چسر اصلی خود به پادشاه جواد پرسد به چه به نه پاشا می به نه هر چسر اصلی خود پادشاه وزیر سیاسیا ودگره دبی تدبی چه ام چه بکنجی ایده پادشاه مش خود جزای بیلی ماتش من پرسی چه خود بیلی دوی چه دوی ببین سری تمیز جکن ما سری جکن امی هور بکن استیا و گوش تبی امی خوشک هور کن امی تخن سیتلک آن مزن بپجینن جبر انسان گوش تیوی نای خوارنه او می گوشتی با چاله برا کوچکو پسیکو او تیرکه چاله برا گوشتی بخون دبی اوراد بيجي خوشتر جزاتنا نافا فيات قته دي سوي انسان دبي هرتش جسر اصله دبينا وزير چارا پادشاه وزير چارا دپرسه دبي ام چبكنج في انسان وان هر سه انسان او هاد بيجي تدبي چه اوراد پادشاه ام تدي هر کس فكره ياريه تفكره مش برسي اجي فكره بيجم كو ازم تي عفو كي جي بچوكا خطاج مزنا عفو دبي فيها بشر ايفد به كيف اويتي باشا من دبي خطاكي كليه واد دبي ازبرتشي من عمري ودا تير خوار النخواريه واشترى الراس دبي تنا خابانديه تاجي تشرو لين هرتيه وشوت بادشاه وظيفه ابكي خلقت تير بكن تاجي وظيفه خو كير تب خير اخو وظيفه خو كير مثلا خيراوي لازم تبي عفوكي في انسان تكرر دبي هرتش جسر اصلي پادشاه گازی وی انسان کرد به کاره فرا دبی خیر اما کیجا وزیر خبر داد تگو هر تو چه سر اصلی هر تو کاش مر بجه مثلا وانا چیه دبی پاشای من اول که گام دستو پیوی گریدن و بابجن فرنه بابا ویا فرنجی بیه محقق ویا جی بابا حتی بلی زمان که لفرنش خولیه جویتری قیاما چی بفیجن بابجن فرنه پادشاه وزیر دی پرسد به والله راسته حتی این انسان چند ساله البابا بياخذ فرنه داش خلي قدام كاغذ تخص فرنه ما ايزن قاعد تخص ما دار تخص ديك اجو زين متى كو جزا ما مش باي فرنه بمركت بمشترنه پادشاه ايد دياد پرسه ها ايد دياجي دبي اف انسان دبي ايد دياجي دبي بابي دبي قصاب بي البابا بخيني قصابيه بي جو ترقى ما كيبه مشترجكن اوكا حيوانه
پادشاه وی وزیر دپرسد بێ ڕاستە باوێ من قەساب بوو و دەبێ حتا چەند ساڵە دەبێ ئەلبا باوێ خۆ دەبێ مەما مە کارکا سەرژێت کرد مە دەوەر سەرژێت کرد بزنا فران مە سەرژێت کرد مە وەسلە وەسەت کرد و مە تشان با خەڵکێک بفرۆشن ویا دەبێ مشتەر نەکۆ بنێ باوێژی قەسابە وی ئینسانی دەبێ پادشای من ئەف وەزیرە تەی سسیاژی لۆقانتەجیە لۆقانتەجی ئەما ژوو ترێقی گۆشت مەروی هور کەوتەیە قازانە و بپژینە بدە بەر خەڵکەی پادشاه وی وەزیری دپرسە دەبێ via وات بێجە ڕاستە دەبێ وەڵا ڕاستە باوێم لۆقانتەجی بوو و دەبێ ئەژی حتا چەند ساڵ با باوێ خودە لە قۆنتەداش خونیم خودە ئەو مە گۆشت هوروری کرد ئەستیا و فلانمە و فلەمە هورد کرد مەت قازاندا سیتا دەدەپژە مەت دا خەڵکەی مژی مگۆ مەمی هور کرد و گۆشتی نای خۆ نەمێ بدە خەڵکەی پادشاه دەبێ پەکی vê çara çi ye ew însan dibê vê çara ji bavê mervekî edaletlî bîye bavê mervekî durist bîye xelkê ev û kiriye hînî ceza nebe ceza neda xelkê ev padişah li wezîr difetle dibê bavê te çi bû dibê wala bavê min mervekî mezin bû mal û milkî wî jî hebû û bi Xwedê gelek cara xelkê malê wî dixwar milkê wî dixwar tehedê lê dikirin bavê wan efû dikir bavê min digot la meriv xelkê efû ke efû kirin baş e teş pêna la dawa diziyê kir em ê efû kin heta kir em ê efû kin min jî ji bavê xwe viya hîn kir min jî got em ê efû kin îja padîşah ji wî merivê dipirse dibê pekî ti dibê çi ez çi bikim ji vî însanê sê ev dibin wiha ceza yekî ji dibê efû ke dibê wala padîşahim ku tu jî xebera min jî bikî xebera vî wezîrê xwe çara jî bikî tu padîşahê tê wî efû kî padişah dibê tamam min wî efû kir padîşah bekî dibê tu kî ka ji min bêje dibê wala ez Xwecê Xizirim ez li hawara vîya hatim ez Xwecê Xizirim û hinda tevî pir kêfa padîşah tê miraqa wî diçe serî Xwecê Xizir dibîne û padîşah her sê wezîra jî dide alî sê hebê xweşik wan dibîne ku ji bavê wan silala wan dipirse kîne çi kes wan tîne dikeşîne vanda wezîr û ew wî însanî re jî dibêje tê jî serayê da pir hindik emel te çima be tê jî li vê derê xwana û çêbû tê damê li bixî û tu divê oda xwe da jî razî îca gelê temaşevana em însanin em însana efû bikin ji bo xatirê xwe da jî me efû bike hem li vê dinyayê ji gunahê me bide paqijkirinê em jî li axîretê li ber teraziyê me efû bike efû kirin her daîm tiştekî pir baş e hûn te bimînin di xêr û xweşê da hûn temam emetî xwe da bin